Pertama-tama lebih sekatakan bujur man Tuhan di bata te aku bahwa di tabanci pulung ibas los desa Gambrenda makap arkiteken bebre kami si ikelengi kami tuhu-tuhu nggo jumpa atendungan na maka ibahan dumo dahindu nakku baswari endang galari utang man kami kalimbu bundu singalo ulum mas meriah kelukur kami ras mamindu ras mamandu kami krina dia kami melalas pemeren jadi jenda nakku Nabi nggo kam ngalokan berkat pasu-pasu si ibreken hamba Tuhan man bandu jadi gelemendu membentuk rumah tanggandu enda harus dihargai sebab buwe kalak ngalokan pasu-pasu ngencaku gereja dungken ca pasu-pasu ilana inget na gereja nakku eda ula bandu bagai ya gia si buat du impal du ia buru si tohang nakku adi bancabu kami ia buru sembiring nakku maka kam adi akad kami bas jabu kami kamar demu impal seri rasa nak kami nakku maka kelengindu iya yang dainggo begiken dua kata pangudandu tentang suami istri endalit 10 huruf nah 5 si deberu 5 gelar si dilaki kai kenertina suami nakku jeda baciku pegedang sitik ya kari lit waktu na 3 menit enda maklumindu enda sesuai ras kata dibatasi ku peseh man bandu huruf SE nakku berkata bahwa suami harus sabar sebab pas tengah-tengah rumah tangga adi suami lah sabar labo banci damai rumah tangga nakku enda gelem katangku si kupeseng man Bandung sepeduakan huruf U enda nakku naik katakan pangudandu uang adi ning kulang usaha sebab adi lakam berusaha labo banci dan uang KIP usaha andu nakku kelengi telah terdahindu bagi kami kalibu bundu krina ijape kami tading si merak enda tertenah bagi kami ruh kakam nakku dua nak kamar sanak kami buru sembiring si petelukan huruf A enda nakku makapkan beranci katakan ia berkata huruf awasi rumah tanggandu sesuai ras zaman si gunduari nakku adi suami lah sanggup mengawasi rumah tangga banci sontar laki ditahdu gunduari indah melalakal kejadian arkiteken suami lah peduli man deharana maka awasi pas kata awasi ijelit keakuran ijelit kedamen maka eda gelem nakku si paumpatkan huruf M dan aku berkata kata manis sekali-kali ulah katakan du pagi teman du impal du binatang ya lapi pagi kam du cocok ulah katakan du ia jadi binatang ulan darat bahasa du bahasa binatang bas babah du nari nakku tapi berkata bahasa manis ngerana ke manis man bana dia ugai ya tentu gue pasti ngasuk kam ngalo-ngalo sama kai perjumpa di bata kam ya jadi enda katangku enda makan ndekah kalau pagi ingat du bas rumah tangga andu si terakhir huruf I enda nakku iman kalau si beriman maka pasu-pasu nakku tek kam percaya kaman kata di bata adi kata di bata jadi gelemendu pasti meteguh arti suami adi menurut siku pelajari tentang kata di bata jadi ku dari aku ngerana mana anak kami buru sembiring ning kami istri lit 5 huruf lah jadi sama si tuhuna engkai makasih pertama si terakhir suami enda I arah istri ia kasih pertama adi suami punya iman istri harus punya iman bergandeng tangan ku gereja nakku ras-ras kamar toto nina kata di bata kalak si ras-ras berdoa ijirit berkat pasu-pasu si ibraikan di bata maka ingat ya ras-ras ulah berat sebelah ku gereja buwe kalak Kristen nakku di ku gereja berat sebelah ya kalak si dilaki perbapan jarang setia man Tuhan adi aku ngatakan dilaki sir toto man Tuhan belin kal pasu-pasuna makanya ras-ras kam tutusi beribadah ulang ngalokan pasu-pasu jagat kari mejingkat elolit artina pasu-pasu adilah itu ruti kata di bata
huruf S-na suami dai sabar, S juga harus sabar. Coba perhatikan dulu. Nggak pernah rubat kalak si sabar duana. Hari Senin umpamana ya, hari Senin sindahara gap-gapan, jungut-jungut. Si dilaki sabar, sapuna tentena. Hari Selasa umpamana si dilaki kabagianna panas di hati, si istri harus diam. Kalak si sabar. Hari Rabu nakku si bagian si istri ka ngamuk-ngamuk, sabar ka si dilaki. Hari Kamis si dilaki ka bagianna ngamuk-ngamuk. Hari si deberu sabar ka anakku. Ya, hari Jumat si deberu ka bagianna ngamuk umpamana. Ini contohnya ende ya. Maka si dilaki sabar ka. Hari Sabtu bagian si dilaki sabar ka. Hari Minggu dua-duanya libur laban cigejek beribadah duana. Pendeta yang marah-marah anakku. Ya, makanya berubah kambas bidang sade. Jadi huruf tehna tunduk nina kata di bata. Ya lihat pidah piga-piga pernanden. Adi dilaki kuah tunduk ngeman bahanku nina. Ijenda ku katakan man bahandu. Bas Alkitab lalit katakan hai suami tunduk kepada istri lalit. Tapi katakan firman Tuhan, hai istri tunduk kepada suami. Enda maka sesuai ras kata di bata. Maka rohnya firman Tuhan, hai suami kelengin deharando. Adilai pahagandu beberi kami si dilaki anakku, makana endalah Alkitab dia. Makana belajar kam. Huruf R, ya rajin. Ya rajin ngurus rumah tangga. Rajin ngurus usaha. Rajin dahi kade-kade sinterem. Maka ulah sia-sia krina si kerjakan kita baswari enda anakku. Ya, jadi bagaimana kami. Huruf si terakhir, huruf I. Insaf, harus kenal diri siapa kita. Buwe kalak sindahara, lanai tandai nawanang go pia sereh. Akap na dengar suara orang tua na punana. Diri ndo milik suami ndo. Ya, jadi enda berkata si banci pesah kami, ya makana bas akhir kata si ku pesah man bandu. Si enda pegedang-gedang bas pesuh pratendo. Ikutkan kata kami enda, gelah berhasil kam bas rumah tanggandu. Toto kami kali bubundu. Jumpa matahari ras bulan gam anak dilaki ras anak deberu. Tuhan si masu-masu. Kataan ku enda kata tambahan. Apa dengan kita?